Jedan mali podsjetnik danas. Dakle, ako ste svjesni neophodnosti čišćenja stana, čišćenja vašeg ormara, čišćenja uopšte i održavanja higijene, pranja zuba ujutro i važnosti umivanja, isto tako želim da budete svjesni i važnosti čišćenja vašeg uma, čišćenja vaše glave od negativnih misli, od negativnosti, jer sve te misli koje imate u svojoj glavi morate da pravite selekciju, jer te misli stvaraju vaše emocije, a iz vaših emocija dolazi do raznih akcija, raznih ponašanja i djelovanja i onda dobijamo rezultate. Dakle, koliko god je važno da se ujutro sredite, umijete, namažete kremu, obavite sve te rutine, važno je da osvijestite kakve misli mislite. Dakle, vodite računa o važnosti mentalne higijene svakog dana. Pozdrav!